ngwenda tiyeye ngo nayo umusirikare mbino umusirikare abira rya hacaro kwati nibabe nakwa n'umukazi we ngo yagezo gamba n'umukazi umusirikare yabitahamu ubwo hati nyine katakwikirizwa umuryeje kamwe nibinji reka tubaze twarebaga makuru rero tubone kuganira je Takarga TV West. Akadeo ziwo ku kyalo Bulere mugombole Najia mu district y'Ebuyikwe yalimiriza omusirikale wa poliisi Amiru Sowedi okumusigulira omukyala n'atuuka n'okumuzalamu omwana. Ziwo agamba nti mukazi wa Irene Namulumba yamuzalamu abaana bana kyokka yalabirawo ng'afunye olubuto olulala nga wano yagwira akapapula k'eddwaliro akaali kalaga nga kitaawe w'omwana ali mu lubuto bw'ayitibwa Sowedi ate ng'erinnya eri alimanyi lya mupoliisi aludde ng'awojjerera enswa ye. Wetubaddewo namuzalamu abaana bana kati oluvannyuma lw'okwagalana n'omusirikale oli oluvannyuma lw'okubeerako omusirikale oli byanoonyereza ne baagalana naye n'amuwaaki olubuto. Nze omusajja oba nze nafuna omusajja talina teeka lingana afuna musajja simanyi oba eriyo etteeka erigaana omuntu okufuna omusajja ng'abadde ayawukanye n'omulala. Ziwo agamba bwe yanenya ku mukyala we yamuwendulira omupoliisi Sowedi eyamulomba mu kiro kyokka Ziwa yasobola okwetaasa n'adduka. Amiru Sowedi yajja mu bwangu n'emmundu ng'amaze okumutegeeza nti ono akapapula ke najje mu ddwaliro akakutte n'ejangu oyambe ono najja ku mulyango ne tusindikagana n'okusindikagana n'enziruka. Ekisinga okuluma Ziwa kwe kubanga mu kiseera kino aliira ku nsiko n'alaajanira obuyinza okuyingira mu nsonga ze. Era wentyo okuva olwo awaka sikyasemberawo yadde naye nsaba obuyambi bonna yenna asobola okunyamba anyambe embeera mbi. Ennyumba yange kati myaka 2 kitundu eyonoonese etandise okumogoka. Ngezaako okudda waka banteekako bisangosango kati mu Gw'omunaana nga lumu bantwala mu kkooti nga banvunaana ogw'okutiisatiisa omukazi n'okwagala okumutta. Kyokka Namulumba akkiriza okuzaala mu poliisi omusango n'agusalira Ziwa tiyali asusse okusuulira obuvunaanyizibwa bwe. Tolina mwana gwe owerera tusobola kusasula nnyumba neŋŋamba landiroodi bw'oba oganya okufulumya Ziwa nze akuwa ssente siganda kuddamu kusasula. Ayongeddeko nti yawasa Ziwa era ng'alina obuyinza bwonna okumugoba mu nnyumba. Ekitegeeza wano si wawe wange si wuwe ne bw'otambula wano wonna tewali atandabye wano nasambawo amatafaali ye kanyini gwe nagamba nfunira omuntu afulumya amatafaali waali ne watumuleeta nze yasasulanga ssente. Bangoba wali mu muzigo n'enzija wano ku nnyumba gye nazimba nenteekako waggulu ebibaati ebikadde bye bajjako era ne wayita ennaku 3 era ne banfubutulawo. Bakira Ziwa ayogera nga Namulumba ayagala kumubuukira mu gw'embulago. Kigambibwa nti abakacooka ekyalo bamanyi ku nsonga z'abaagalana bano. Omukyala yagamba yakoowa omwami. Omwami ye akyayagala mukyala we. Omusajja olw'okuba musirikale asanze muko omusajja amukwanye bw'amala omukwanye amuzaddemu omwana ate tokisussa kutuuka nnanyini waka bagamba ojoga ensanafu totuulamu ntuule. Twogeddeko n'omupoliisi Sowedi ku lukumu lwa simu walumiriza okuzaala mu muka munne. Nkusaba nti osobola okukontaktinga ofiisi endala because I'm not the right person to when contacting on that issue. Mavini Mukasa Museyeye yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Alright, akonogo makuru hagara muno gagenda omisho omukejo ejo nimbo zitwa kubasa kutunga but nutumanyangu nibinjo bundi ebikuba byabire ho kwenyuma dero bituse ahazo mwenchiba kigumire kugira ngo bundo jere cyo agamba bintu kebi aboka tukamanya ebyenyuma byo bibire bita mara mamani abokuba emboze yitwa tanukira gatana gatina ni basauta jitaha munonga konka mwene bishobora kunda bitandike omwe kumukwa muri yokora mutureba nanyo mwenjira mwakashuni njante mweshe mbigambe ningamberece konka abamwe bashija bahati ekintu kino himukitire ino rengo rumukitireho orungugeza kupimanga jantku yako barinye ati nyonka acting anta aza ozakushango shangana mjanga bakazi bahati tubire tu bita but sometimes ndo mukweretere mbera yabahikaho
for example mukazi yayegerera kajunu warakashashura no kashashura bana school fees no yo kasiga wazara wa you know oryaho you were just there you're claiming no mukazi wawe nangwa no mbyafa no shangana bo batakumanya yiwacheza abana bagungana ati abana bakwingana bana nabakurura mbigambo ninga hariho rufo ijozika ninga hariho nkakabaga beto muhara hati ni wiziraho umwana bakumanya izina ryo and you just there claiming ngo mukazi wanje oriyo no gasha cyahaka umushisha bwetera mushashurira amaju basebo nabanyabo mugure banje mu mtece obujubwe cenge no muryango ofurura mukazi nabana mutomwe kwaraze kwigambo tata hani wo hombekere you know nito tabetfuruka tukijo wanyu mukatujya ngombekere tushitame turebera abana but now uzakushanga ngo oruntu ndufurukariza no mukazi go kawe numutandiro ko jangu ni nko hurire handi hacayija kutayayira handi hacora yarete nkita leta socks yahanuka hariya no bupanti nakabuzire amhergwizo batandika kuturaho takureta cyo kurya takurebe ntine cyayo nakora biru za hakata kuzimanya amaze amashanyarazi manyarent you are just there seated Dero chora hero to mukazi wanje unashibashapwe n'umweta tukoreke yo ninzira ngo daswine kwetera kahi tukujya nakera kugamba ko basebo nabanyabo konka nanisha bangu twetera kahi tubabashije nyishija abashija baye mbagambo mbiburi ngo mushija bo mutwe omukazi bena mukurata abo muhwezi onka hati tumwakiri tokiri muhwezi tokiri mushija tokiri umwana tori mugenyo muka tori mukozi wo muka tori muhinguzi ngo washitamaka baraza okereza mizkoreze ganyo tahe bashija ngwena hati njawa hurura biryaho amhergwiza bakunda jengwa hanareba kubireka mfurukenyerera hakace otokufurukire how ovunanuzi bwawe kore wabo nagire reka kunteganisa tanatana samaka kurekanye nanga bashije mugarike mwigarikemo ibintu mureke kubirekura ko kumango mukazi ayine hakabanje ati niwe jango bene ho wahagama akabanje ceka murekere shwero muto mukibanje cyawo murebere then umpuraningire kakabanje katsigara kuriya otherwise things are going to fall apart each and every day bashijamwe of course tumuri mwena cyo tinkwe na munkwate kubikonka binji ekintu mukire kwire kwagamba twasirwe bukaca njaware bo mukazi yanagamba n'ubusasi yanagamba nambani yanagamba rukura kwenyine so embera ni yeje mutakutahirira wawe arikumanguno wawe mwana uri mukazi nawe bambe yabaruhiro mwana umutsindika mututeka ati uko shanga tine chitwa kubasa ko yongeraho abo busungo butukuba twine so ninje bundo mushija ko nobukozero umwuga gwawe responsibilities nkezi ninje bundi nito abakazi bana muturebera mu gukora responsibilities ezo nito ntugunda ejo submission ayimo kwa numwenda n'umuryango abakazi bahati ko bakukora ko bashomire binamaryo kunkani to Marion gabagizire umwahabwe bintu ebitukubahane turabamu but of course katwamye bundi abarata umushongezo numbasa kuzitereza tureba abana kubabasa kubaho na nabazire bakabona bakwa batara hamwe bate bakabasa kwiyongera omesho probably ayere munegendo misho Gideon senyomo yahicero ko mu field naza kuba natisi aho umurimo gwanje akashonshore cento edatereba abanya Uganda mukora chebyo buri muntu bibatahiza sente kujana ndijo atine chi yatandikire ari muna planning akutandika ajire yahi yatandikira abe na matogo muntu munye tagechi ebintu nimbasa kubihaha range emihendo ne inganeti ubundo buzibo bunakwasa kushanga mu bunakwasa kwetegura nobu hati ntandikire kahi ebyo nantabantu bere bagidiye senyomo yaba yizire kandi yayanze ngo echo field social yona ntimpamya naza kuba natwikaho of course nimbashaba mutwegite ha social media platforms zitu TV West Nehinda ejonea Facebook zaho liking hashtag tumutkoseya sisimuka agenda ha X yitu ningashe ya Twitter @TV West UG agenda YouTube wa subscribing o subscribing YouTube yitu then omanye kumanya ibiri mu bigendo misha Gideon senyomo yashire omurure kona hati ntwenda turebe business ya music ntumanya naza kutajura ha umuntu obuyareta then turebe bebyeshongo bitukuba tureba production netandikira nkahi umweshongo zinatandikira nkahi ebe byona Gideon wa TV West abazina senyomo Gideon koko agamba tulinkai elizoba tino muntu wo mutano guno mweshongozi
producer n'ebindi byona tondijo no Rasta Charles enyuma haho harabize ne bambuza bitbo abeshongozi batasi abata namunonga twazo umuside ya Burengero izoba abeshongozi babira abantu bamani ekishayi kachikano bakitera twaza university ino bakitera all is gold n'ebindi nke Rasta Charles kati mwakire ambeho aturamusye atugambere experience amazina je gogo nyina binjira mama yanka Rasta Charles Rastafarian wallahi batiri wose ramusye barebe I greet you in the name of His Majesty Selassie, conquering Lion of Judah. Ejo nenda msewicha Rasta. Ejo nanta baramuchize ntyo tubamangu Rasta Charles yishi. Okay. Ando nirota. Ndirije. Wabere kuchera. Mazima. Wancheza kitari cha burizo. Uri mukozi kandi uri muntu omutano. All right. Mazima. Amazina gawo nyini umurumo gwawe ngogwa. Amazina nyina amazina menji. Nabanyeta Didas Nimbasa Luanga Charles Rasta Charles. Gona naganje. Yes. Omurumo gwanje nyowe nimbiringana music no mbireba. No muziki. Ubwo mazire mbwireke. Ntaranta nkazarwa nayo. Abo kubankaza kushanga nashanga ndi umweshongozi. Konka kugira ngo mbe serious. Nenkumi ibiri no ninka chenda na chenda. Konka chenda na munana. Kandi nyomwishomero nkushomera Kampala Uganda Matazi so nona atandikire kuba serious mu bintu bya music. Umunasa kubona uri Rasta Charles bazo musampling action kama at least karijuke omutamanye cyenyine omuntu otuyinyine. Come. Omukushara kwanje tuzaro mwana tumwete Rita. Neiwo tunjizina elyo mwana wawe wozeire ninza kuguma ninkweti zina lyo mwana wawe ruhango warakwe omulye jinsi nkwete mama Rita. Omutana aburabura omuntu omuntu otwine akashesha akakuja shazangiza abashahe mu nedakika 25 Rasta Charles ari umutari yokwe naenda kwegoma kubankimwe akwata ekintu kya music kigirare ngorun namwe atakireba Burengero izoba umutari yokwe akwenda kweshaza nakuzo music ashemu kwine bikwato ki kandi ibintu kiberkwetaga kuzo mu rumogo echo kubanza chabyona asheme kuba ine talent. Yes, abakwaho tine talent. Umuntu yatine talent. Tokaza mu kintu namunongebe ebikwetagisa talent. Cyo kintu gomaraka talent. Osheme kuba ine choncho ruhange kiyakwire ombintu bya music. Wotine chichoncho cyo kushamba umupira. Tokaza mu cyayingu wagushamba gwazayo. Hapana. So wotine choncho cyo kweshongora. Torabyeshongore ngo byazayo. So omuntu ine kubanza wamanyango ine choncho echo. Kabiri ekinkutura ningambira abantu ekinkutura ningambira beshongozi kwebembeza munonga emicwe. Umuntu ayine kubo ine emicwe mirungi abo kuba tudiringa na community tudiringa n'abantu. So wagera emicwe mibi abantu nibakorgamo. Kashatu ine kuba no manya kwandika ebyeshongoro birumu obutumwa. Yes. Kugira ngo umuntu karahurire cyeshongoro cyawe agire kiyihama. Kutari kugira ngo no kweshongore ryo noza kweshongore ryo noguma no byehorera wenga. Aja mwen taro kugira ngo wabazo mu ishomero taro kugira ngo iki talanta behavior and information personal information. Taro byo kugira ngo manya wazo mu ishomero choncho kiro kushoma. Kiro byo kuzo mu class. Umuntu zarwa shanga ine choncho cyo kushamba umupira zo mu cyaya shamba umupira. Umuntu wa TV West naenda kuza kweshongora ekichoncho that talent nasa kugishirata. How can I confirm that I have talent of singing? Choncho tichikwesherika. Choncho tichikwesherika no shangu chine uhurura ine chetengo cyo kugira ngo bankorweto. Yes, norweto exactly wakoze ikigambo kirungi norweto tikayisherika wo chine cyoni cyeyihayo cyereta ushanga nkeyibatere nanga nkejo shanga ni ono enda ugezeho
so icyonje cyonje yihayo tugamba kutasi umuntu naza kuba nabarebo kwe muri ya muzindaro muri ariki yes bitu babeshongozi batasi abata hati ekyentaasya first of all hati reba nga egene recording studio omuntu naija nakeshongoro ke ampe sente nkamurecordingira nkamutera a flash ampaka sente mba nataasya then kungaruka aha kweshongora kwanje omuntu yaza kunyeta aha mukoro nanshashura anshashura ngenda aha mukoro banko mukoro go kugitwa nkebe hati turiyo za campaign rallies umuntu nagera ati rasta chazi zo chamara abantu banje arari ampaka sente yes omuntu yazo mukweshongora at least kike reka tugambe kike ababo kutandikira ko nkaine talent ko kwagamba yes at least kike naza kutasi akazinga at least izo bari ari genzi regional season nzira kuzeta seasons nchirigira amanu go kuboyi no mbantu abo kuba mache waman of course where izo omshaka jarango endwara mpango ndo mbazi mpango ko oyine demand mpango nko nakasente kuba kwereza kuko oyine demand inche buri yomwarere ngorwe yes kunkano tasi of course tokabara kutasi tokabara kutasi bueno mukweshongora ekikugire talanta gire michwe gira information ahandi ko recent ahandi nakaserengete ati umuntu yayigombe enda kutandika studio naenda kwijo wawe at least aitanike na zingai namnongo kwenda kutandika umwe kubanka rasta chaze myaka eje myakenda na neje 2005 akiro nakitera yes na nyincha kachiro nakitera naenda kubankiwe ibirungi tukubigamba hawo misho atandika ata yes okutandika nchirigira waza kutandika chi noenda kutandika kweshongora noenda kutandika recording studio ngeji noenda kutandika chi wanoenda kutandika kweshongora echo kubandizaho nokwata kachumu na norupapuro kahandike cheshongora bagambere yes wanoenda kutandika kweshongora kwata orupapura na nakachumu handike cheshongoro kandi cheshongoro nkoko nanagambire kibe kirimo obutumwa kibe kirimo message wakireba waiza kuchandika kiretaho mu studio nkutere mwe bidongo warasa chaz yes mbajeta Raise Records Rasta Chazi ninye producer nyine hono ndizo musigaze no manyo ni nchara producing ebe bitebye ebyabazeyi then nyine umusigaze wanje Rockin Pro no after ebe byabwe byahate dance mbajeta dance hall yes so aye urete cheshongoro izaho mu studio tukiteke mu bidongo waheza oronde gidiyo na kore video yaheza kujikora gitwara TV West bagitere abantu bakurebe bakumanye batandike kwita mikoro ebyo byonkebyo ni checho otwirira kusibura yes na mnongo gumuri wa TV West muhaburi bacyase mu kuba nakora nano gayemeramo ekintu ire ninchigambera na mnongo eminyeto kugayemeramo wazaho karerengaro then ukateka ngwa at the end of the day inecho kuza kutunga very sorry na mnonga eminyeto mwino muzego kugayemeramo wota kozire utarukora takurya abantu geza horebe orebeke wagera echo wakora wagire echo wakora bwana Gideon omuntu wagire echo wakora tukabura kukitungamu no baso butatunga exactly echo wanoteka kutunga konka at least watagetinga kutera izuba lyare manoti iranyonyozi watagetinga kutera kwezi at least kwari mu kwezi kwari manoti iranyonyozi wakireba so abantu mwejumbero mukora wakora tokabura kugera echo watunga abakire numatu batu inobwere buki eze namba yesimu tokamanya yes namba yanje yesimu haza tinkwenda bako bipinga nyenda namba yanje yesimu eri 0 mushanju 0 ina ashatu ni shatu ananina abrna mushanju 0 mushanju 0 ina
ashatu n'ishatu ana nina abiri na mushanju ningashi 0 mushanju ibiri 5 ishatu ishatu 8 8 9 0 mushanju ibiri 5 ishatu ishatu 8 8 9 izo nzo namba zanjye mukiyama mahurangahi abiri na 8 kagare Akesho mukamwe tukusibora akesho mukahurira kukangiza nebuza awini kwiyamenda amahura 8 agacura ni kibaho shanga cyabireho akesho gutsibora murebi ubweshongoro nyine bwinji abantu bamba bwenda I am a Rasta man, but not a ganja man. Every man has his own choice. Ejo new hit eriyo neija. Eriyo mbiomo mwidachika nzako bamwagireba yashohora. Then turukusibura nyenda kwebaza management ya TV West na Radio West abo kubasa promoting a talent zitu za burengero izoba as far as music is concerned. Ntubebaza munonga tutine bugarukiro kandi tugirango rukundo egumeho. Rukundo egumeho ogwenu Rasta Charles amazina agamba mingi tingagitu kakamwe. Kwateri ya Rasta Charles basi gende ne. Umushongozi witu awakire twari tukunda tuganire konka no basa kumucyana mbaye abahereza abonje kukabura. Kangaroom Studio Charles na Jemima bagumze na program simkanasiga Nsenyumo Gideon aho murembo rambara. Bari mnonga Gideon Nsenyumo turetera umushija w'amani umwami Rasta Charles netumanya nk'umuntu muhango twagamba ahari music industry kucira mnonga mu Western Uganda ninja yabagambira abeshongozi talenti emichwe na wajira talento tine michwe omubintu nubasa obitatamburaje atogwe n'umukuru wanyu wabasa kubahabura hati nyoni mbasa kongera hoce twaza kuzamuka humura munyano wita dakika 35 ezari nko mushayiti yo kubanza nsagwa tugarukane impapura z'amakuru nkishaba ngo takaruga aha TV West Nehinda nkaba nimanya ngo uruhere rwa leta icoya konka mutahi wanje akampabura ngo nkebeze mpox aho naho kagenderaho bagikwateta kabiri kubi nkaba nyine kusigara mukakumare nakunke munonga konka kunogira nkunkarindaho nkaba ninza kumare sandi ibizona ndyo mukantara ukora ninga no kurenga hazogwizo ni sente izo kushashurenjo na nizibyo kurya zona zigenda zityo okukebeza kare kikanyambo kutashisha sente zanje kandi no kurinda amagara ganje yesiga abakozi bawo bebe amagara okukebeza kamanya kare ko ine mpox nikiyamba amagara gawe tayiriro ryo neri kurihihaho naho weza kura ngutokwehuriraje okumanya biri kukiraho tere kitongore cyo byamagara ahana mbetari yo kushashurira note munana note emwe note mukaga ningo sindiko butumwa abwabusha aha you report aha 85 note obutumwa obu ni kukigo kitongore cyo byamagara n'abatahi babo abantu babwiza ubwera Rutoma, Kasari, Wanyamahembe, Gwampara, Mbarara, Shema, Busenyi, Ibanda, Kazo, Chiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Ntungamo, Nkore, Nelchwe Kamyone Betorwire. Nubomwire, Bomugisha Gwanyu, Omurisa Robert Kayanja, Oamira Koseta Cathedral Rubaga, Arumune Ijomu Nuterane, Rwenjiriye byo kutangaza, Okurugorwa Mukaga, Ebiro Mukaga, Okusya Sunday, Ebiro Mushanju, byo kwikomineri, umwaka ogu, aho hari ubwiza bwera playground, cya Mushanju zihangwe. Kandi neijano Fire Conference aha Bwizi Garden Resort cyahibiriza kasheshe burizoba umwarasho mese zebihama ebihangazo muhereza kandi no kutamba Roman ga Kristo naha bwecho mureta barwire embohe abanyabuzari abanywani nababona barikwetengo kuhebwa mugisha ahubwo kuba gahangaye necyo kutangaza cyawe etandikirwa izina ryawe Nehinda
Uganda program chiri simu kandi sima buri mwe na chiri nitwe korwa twatandika kandi tuchiri umuntu tugumizamo oksiyashaha ishatu Jemima Ibare hamwe na Chobutunji Charity tuchiri aha nimwe common papera New Vision nitureba tighter rules for school procurement ebukwatirine nana mashomero gitu no kubari ku procuring ebintu ningasho kutunga ebintu nebaja head teachers to submit quarterly reports mbibi babikuretera ninjira iwe nka mukuru w'ishomero aha page ya kashatu noza kuba no bishoma no reba ha government erimune gamba chicha ka procurement processing ntureba let's promote unity for a shared future agun first lady Janet Kataha Museveni debe byabar munagamba ho chaka kukwatanisa ntureba Mamdan Fever as New York votes mayor yes ntureba nabo bururu mu bugendo mission umchibuga echa New York 2026 Uganda decides nabakujangu Museveni concludes teso campaigns deba ahatambuire izoberi yanyomwe bazo agambere yochi mbibi babureta nubagamba hari icaguranyi in December bure as muntu etas lango ibukwatine na campaigns ezibireho izoba erya nyomwe bazo deba bebembezi bitu ebabasize kugamba ayibabire bari amakuru ni menji New Vision ntireba education the promise of presidential candidates tureba ba presidents ababukunda kwese babo yabwente ya president bakugamba ibintu binji ebyamagara buri mwana ine plan ki obwa hati twahika aha byobwejese president wawe ningashogwa yesimbire bine plan ki chaka sector yobwejese noza kono yetunjoro paparo rwa New Vision then oshome president Museveni agambire ki Frank Burira agambire ki Mubarak Munyagwa education manifesto yene gambechi Mugisha Muntu Kyagulanyi center munabandi bono kubesimbire nabaza kwana bakwereka entekateka zabo chaka aha kintu cha education Rwenzori ya tax nabaja UPDF to recruit 600 LDUs tukareba amakuru ahenyuma tukureba abantu batahirire kambi yamahe okwe district ya Kasese yes abamwe bakabita bamwe babakwata bito bagirangu polisi nejangwa abukwenda kutereze byo kwerinda umucange ca Kasese obwa hati bantu muno baza ku recruiting aba LDU zabakara bitukumanyabo yaba ba LDU bakwingana rukaga kujango bundi bakakuma ekicweke tureberena nabakuru b'amashomero obundi bakutina kugirango ebe byabireho kandi abana babino bazakora exams nanguna nabandi bari mu mashomero byo mwana biratinire konkana bajangwa amutakatina ni baba nancireba LDUs baba recruitingire obutekano buzagarka bitu nabo tubasitamire barumuno bagezaho kurinda ekiceka cyanyu cya Kasese Hoima Stadium ready tukayirukana bajombeka bitu nabajango bwa hati red day yatujoro papara New Vision bantumwe murebe ukuri okwere munesha obwa hati buri rakashatu New Vision otakafera kutuga ka Toto magazine kawe deromon kata abantu barumuno bagenda mu cumuro tabashame ku bana bazerero mu center batine kora kandi ubwo kwasa kwetunjora papara New Vision abana bakagumiza muno ba revisinga haruna activities ziraba making baba busy zikabashongoro bongoje kuja batakaba idol ntureba learning with fun bana muno bakwereka amashomero bwa hatintu mani curriculum kijan bwa hatintu tureba abana baba bine ebyo ku bakinga abamwati batanche kubazira nana bana muno bashoma computer so mwana bakwara babe na choma ishomero mwinire plan ki umucumuro kechi no basaro kumusupportinga kwara babe nashoma baking murondere bukwato ninga ingredients agumize mu mbone kuja takasigare nyuma atakaza kumarowire ombintu ebitine mugasho kandi yo kumuzire rukubasa kumusupportinga papara New Vision imabo kunde byemizano mutakarufera ni babijire mu both bya Uganda hanu local stories hamwe na international stories niyo rukunde kumanye byafaheri yihanga
byona ne babirumu ashirinje kumibiri zonka bantu bamutakafira kutunga urupapuro yes hona horaza ha street abana supermarket abana petrol station itora papara New Vision rashire hono za kwa no retunjira ashirinji 12 zonka katerebe bijo mu paparo bukede nebiryo mu Ruganda katerebe bateretera izoba eri program ya sisimka ekiri munegendo misho kateleviziyo mu papara z'amakuru then tuza kwantugambira ibiturabe ntwongeraho webare mnonga iwe charnito papara rwa bukede ururimi Ruganda nko kuyakigamba bwenu okunda arishome nukokwe emfa yabadano nyaba eyabura emyaka mukaga ibakanze ya abire narondiba wamara emyaka mukaga buziri hazo mu process yo kumurondo wo muti afiri hazemfaye hino kwekanjire ababyetegerizeho urupapura ruryaha no rwa bukede Museveni yaniriza aba FDC nenup mu NRM ya bitibina no Afrika nko kwa rukwenda waina norgo kunozo waina norgo kunozo be nabagambire ngo umuntu twarijo wanyu aine rare arikurondo bushagiki you just go there ize shayi ibirisha twina iza kwemerera hakagamba ninga kagira rare ye no basagire cyo washomayo no basa kumureba mucenge no banyita abanyankore ntishira kutambura be kugira ngo ubwo bakangira ngo no mwinazi ubwo bakangira ngo maraye ndera hato muntu mwanga otakamanyiro wakigambire akaba nakigamba on which grounds kuba kwa bine mparana ukashanga niyeshonga bwenci na mugamba ubundi bitari basa kumuhika urebe umurebe muri shoro kwa gambo ro kwa jwire urebe ibyo bagamba kubye biribyo then washanga ibirungi biribyo oyongere kubihami washange biribyo oyongere kubihami kurugerera ko berabe byemeye so mwakirane mbase kumanya ninkahi aha kubasa kubahabonire then Nabanja oguno prime minister w'ihangarikira Uganda alagide ham omugaga ham okugure omwara bajangwa akombeka aha mutogwe myara niyeshonga habwenchi omwejemere gutahirire abashubuzi ba Kampala aho turebere byo bushubuzi bingi bisisikire kubikubi munonga by the way bantu bariyo mbatere meza baronda aho kutandikira hababurire so ngobwo mugano gw'amezi guretire ebintu byasisikara so mbagira ngo ham wayombekera hamutogwa mizaga ningasha mutogwe myara ngo agigure ngo abo kubo gwino gutwara amezi n'ubuceye gwine kuba bahango rena mizi gijaga kabona way out kandi bagaruka batoreka ngo prime minister Nabanja awandisa abasubuzi okuba wa sente ahari abaferwe ibintu byabo azatamwe mbasakuruga kambene ngati bije behandikisa tuno want to do some good research tumanye ngo gwa ine duka ebifire nebi then tubase kuro twabasa kwera abashubuza aba kandi nishaba bambe ngo sente irebeke abo kuba I saw these guys really cry abo kuba amazed gabashize hanshonga nonje buza kamisona URA eyambetia abasubuzi mu nkora ya groupage igitinku jimanya so na nyine kushomora papuro rukarwetegereza groupage cone neki kandi URN yambeta abashubuzi mu nkorejo yenyine eya groupage study material for P1 P2 and P3 aha page ya 13 birimo biteka mejenkete ija tukwata side na side omunda nahera batona bakuru. Now this is for P1 and P2 and P3 chaps okubasa kumanya kwegamba okuba kubasa kwerwa mkwate no kushoma kwabo some study materials inside tinkwenda ngu oshembe nacho okuba mweta Mathias Mpuga abamwongedo bukade bina arakugamba noha ogwe ni Joel Senyonyi turi munsi itano y'ebyobufuzi page ya feyo kwegamba je gate kolabe cyo kigenda maso mu byobufuzi olabe lwachi Joel Senyonyi avayo nagamba nti Mathias Mpuga bamwongedo obukade ebina yebimukwatira ko wa lwacha zimba omutima mwebiri nyo then ahandi bajanti amanyi ebibina byegalaze mu kwewandisa
yes ine kuramana gakinto kajo twonka nobundi ndiyo konkoka mana gariyo so obase okucwamo kurunja wo kubakarura kan kagaraka kamara imyaka 5 kuza kugaruka so oine kwechi mintiriza okaba tutu kino kareba otwane turinkahiye kintu nije ningatije warabya kushobera yukana kufuruka yeah it is very much acceptable tina kuza kukwato murisho it is your right okore nchwamu okora ateje kwe nkomunya Uganda. We have so many political parties here. Tera yo touch waro umuntu ebyarugamba nibyo bishamire, please just think and we go ahead. 2026 nsakwatera karuru kandi presidential candidates bariyo betoro rihanga okubasa kuronda obushagici and twaza kutandika 2010 no garahiguru also members of parliament nabo mbaza kubamba herwo mu gishogo obwo kugena nabo bakaronda karuru so ntubendeze bironje byonka ntubendeze okucwa muje ihanga ryitu Uganda rabase kubaronje harimo byemizano omurupapuro rwito rwa Bukede aha page zitu ibireza ha muheru naho nkabenisha bango base kuranzeyo weyune urupapuro runo urwa Bukede kusiringizira ukomizoka ujya kuba ngomanya byonna ebigenda maso mu kifocho mu district yo mu Gwangalyo nensi ezebweru ahabwento takurutunga kurwa agent wa Vision Group ukatunga kurga supermarket amaduka gaganywa gaho haruguru na hife ninga ho arbajaho aho kana naba kuzitunda aharbajwe nguto abo kube sente nemwe kandi urupapura ndormwe na namakuru nogogamwe program HSSimuka. Alright, tubinire bintu binji bantu mu program ya Sisimuka ntuza kwantaya isa umushomesa umuzire ariko tugambira ko twakwasa kurinda hamwe no kurebera abana bitu omuchomero ngo nanagambire abana ba P7 bamazire papers zabo na nabandi senior 4 abamwe bamazire senior 6 na still na nabandi bana abandi turi on promotional time ecomero kibaciri kiringwa ku12 uko kubanza tukabasa kubarinda tukabarebera bata umucomereci naza kubanatikaho umbudaciga butari bwahare koko bwahatika tuzomuka mu rukace ntuza kuba tugaruka mutakarga TV West. Konkashi nenche tirukubaho kubandi aho ndiyo mnomo na nindya na ninywa exercise nchikozere hata bakaba yongo umwana yatunga ataka kuza kushikanga ngweje nishikara ntahabire huki hariho kwisiyo mwirariro bigiye bintu bibiri either shukari ya higuru ninga shukari ya hanze obwiro bukukira kufuna ntubafuna shukari ringahi iriya higuru iriya hanze ababu abija bine ataka abo kugira ngo obwiro bukukira nibabatagambire je kishikire cyonka bakwija shukari iriya higuru ya hanze nababatagiye no mu magara ubungo n'ubwara kinga shukari yego then aba bakufuna za ataka kugira ngo shukari yamutera ni ejo DKA inani nkugambira diabetic ketoacidosis cyonka ni kiruga habwiro bukukira ushanga ngo omubazi tugukoze sibweje ninga diabetes umbazo ku doctor yakwire either tugukoze iseje ninga tumuragu titrate ngire kikumara kakasanto ngo ndumbazo goyine koraki goyine kozesa kumara kire kare okay hato muntu yaweza kutunga atakeje kile kibuza cha hamhero yaweza kutunga atakeje bakamutwara shukari ya mutera kwa kwiko mwirwaro no manyota ngo yabashukari no muhereza bugwezi kigwabo naho kandi complication iki yakwasa kurwo atakeje icyo kubanza ni manyantangu ni shukari ni kintu cyangu umuntu akumwirara ari mu mberambi
basically no bwe kubera malaria ibintu kumukebera shukari okay basically no bwe kubera malaria tuyine kukebera na shukari na pressure mutira kukebera konko ihire kwecho namuhikaho nyowe nashangira shukari nimvura kawoka kumuruga mumanyataka kabona ka shukari ekyakashatu nkoko waburize muno muhabugo iziki nashange ryahigura umunonga nimbasa kumutera kakatuka insulin naho shukari garake koreta garake shume hanze oyihire hwebyo shukari nereta serum electrolyte so kuba zitakubalancing ntukebera mu nyogo mushagama twashanga kutakubalancing tukubalancing uri okucyana ngo nurugaho buke obuzubu eno cyakureba abantu ba HP zamizi nkandi kabampa mizi gataro mu mubazi ngaha ine content zyo mizi ageze tukubana twenda zikuyambe so ubushobozo butukuhereza bwena ningo buhwezi ntubuhereza kuyamba kugaruza shukari yawe normal ranges no counseling iwe nkomuntu kugira nti ozeje hamubazo gukiriza ubwiro bukukira n'abantu abaremere kwikiriza ububire bwabo ngo kubari cyonka wabwikiriza bukirikare ukamera umubazo bukirikare buzuma noterera nubaje nubasa kuturaho kumarakira takagarukira kwindurira muki umubazi okay mbatira kutira tinisa ngo zaho bizande ngo kora atunga ataka unoja kutunga stroke aha hoho no hagamba ho doctor webare munonga icyo kubanza nangwa umubunga mbere ngo complications haramuki umuntu arukikaho ine DKA na stroke nangwa ihireho stroke umuntu nabasa kurugo mwirara amagara atakozerata afembwe afatoreyo shukari mutware yego onka stroke neruga ahariki shukari emwanshonga habwaki ko kwijo mwirwarro bani baza kuteka shukari ejo noreba bakubanza badariyutinga okureba badariyutinga nikindi kimanyisango tukwenda kurabya shukari mu misejo murundi gumwe ngo efuke corrosive sessions so wabo ine diabetes ni manya kushisha imisejo kutambuza ki ishagama aza kwe kushisha imisejo kutambuza ishagama ni kimanyisango ishagama kwerije yahikaho aho musugwa sisikara ne kucendeza ahantambura yayo bimwa kumeshagama anti yarugo mu mubiri nore yakwata kitori kandi yaguma mu mubiri te kwata kitori pipe zo zemisi designed gumana zirante shagama yani rabaho speed tizo korotinga so shukari ejo kwe kushisha umusogo kugira nte shagama kwe kuhikaho eshanga wishi tweta aneurysm izibira gumanira bahoje so no basa kufuna clot atu wafuna clot ejo washangiria side ya buryo side ya umushone neza kusisikara umugongo washangiria side ya umusho side ya buryo niba neza kora ki kusisikara so wafuna mugishoka shanga nti maybe yaberia brokers area ninge kichweke controlling aho kichweka cyecho mbere no shanga umukono gonkana go ayanga ninga washanga uguri konkana ko kwayanga shonka yije kakwata kichweke kiri sensitive but yana nikora ki negenda netunga stroke wafuna obuzubo na washanko wagarke guru that part is no longer working the part tete chikora umuntu wena side eji Nehinda program mechiri sisimu kansima buri mwena hachiri nitwe okurugo twatandika kandi tukiri umuntu genda omisho muhereza wawe ocine Jemima yebare kandi koko nanagambire muntu za kwatayiso mushomesa umuzire ari kutwabura okutwakubasa
kurinda hamwe no kurebera abana bitu umucumureci ekitwazamu ekyatatamu bantu kiba kiri kiringwa hina bari no muvaka so turumu tureba abana bitu tukabarinda tukabarebera bata umucumureci kugira ngo ubundi batakahika hamwe bakakora nka bad decisions eza kubasa kuturemera okomisho mjeni yakira mu studios katara mu gishogu mwakire ataramuseho tugumze mu mission na program ya system kanyabana kwakira mu studios nakira nyabo muri mutabaturikirize n'abakutureba amazina ganje ubwo ndo murundi nibanyita ashabahebwa Charity ndiyo mzire ndiyo mshomesa ndiyo muhumuruza nashemerwa ubwo ndo murundi kandi ninsima TV West okutebekanisa egishow abo kubo muzira shemeye kumanya uko hakureberera abantu mu cyumuro abo ko be cyumuro kirumwe ibintu byingi nko turabintu tureba kandi abana nabaguma bari abana bari mu cyumuro oba bari yishomero ushanga yishomero nabari nabana areberwa mushomesa burisha kwakurgamo wa physics hijo wa math hacagamo wa social studies hijo wa science bacurgo break bazom PE so shanga bine supervision kongomuka ubundo shanga haza yo gap hazaba abana bakabatwire bakusupervising abakibona ubugabe bwingi bazo mu cyumuro yine kibavuga ko expectinga ubundi babasa kufera yo so nicyo cyatureta kugira ngo tuganire n'abazire tuganire n'abana bonyine tuganire na community abana bitu tukabakuma tuta kandi tukabareberera tuta baba bari mu cyumuro kugira ngo barabe byo mu cyumuro abo kube cyumuro nere nka break rero baze umundije fezi yo kushoma kwabo. Alright, aho no turatandikire aba mumanye cyumuro cyabo cyatandikira izo bari muntu bazakorga yishobora gusura munonga abana bita ba P7 abamazire kora exam zabo abandi nibaza kuba nubabegita hati tukabazire twaza kutandikira nakaye abazire hazaho kutandikira ntiba twine kwamanya uko none ushanga twine ko ubundi ushanga bigumire abana bari mu butegura butakushana ecumuro abanda classes z'uru continuing stari za candidates zo ziciriyo aba P7 bahereze nyuma abazyo batushangumuka azano shanga P7 twineho 13 na hansi abingi baba 13 na hansi ubu nabandi ushanga bari za 15 ko ngabingi baba bato ateje bakategura nce eyabana then hari abasini ya 4 abingi nabo bashikireyo abone teens senior 4 na 6 baba teens ko ngabasini ya 6 baba young adults ko ngabona baba barya abana ati okutukurinda abana aba P7 vaka nukutana okutukurinda aba senior 4 kutana okutukurinda aba senior 6 okutukurinda abana bishiki nukubasa kutana okutukurinda abana bojo za style zitakushana abo kuba nebahangwa byo mutano ati sasa bo muzira ine category zona atashanga ine vakist wo mwici wa senior 1 ayino mwojo wa senior 4 ayino mwojo no mwici wa senior 6 ati norebe jo ne aba full time job nabayine kuzora erisho twajangwa abana abantu bereberera kandi nitwe tubakuberinda nabo bino mwuga gwo kuzana akwereberera abukume bwabo nabazire bino mwuga ninga shaba kuza na community ino mwuga ninga shi na nekanisa ninga muzigiti mwenu religious leaders so okurinda no kureberera abana te responsibility yabazire twenka apana mazima aho kana twabarebera bazo mu community ndakubacira nabo buzibuno buba bashango buzibu okabika ryo mu community nabwe nikabakwatira kandi bakashanga karyo mu kana bwe kagira ki kabakwata kandi nabo bonyine baba careless bakabura abo kwa hina hako bari wenka nawe nayine kwetaho bukumi na no kwereberera ahatine supervision kurigirira ahamyaka ahabuko bato wa P7 we no basa kumusugomuka abo vaka vacation ninge bihumuro nobwire bw'abana kwa mba nibesunga kuhikaho n'abaziri noba nojo to mwana tacheza cyamshanjugo tacheza cyakana no mwana nawajya ati umuvaka tubaburaganisa byinjo umuvaka ni byakugurure simu umuvaka ratayira anto wa Kampala no shanga no yakora appointments n'abana batahibe ojo ndayiro umuvaka aba Kampala ni kubande Kampala Kampala turebane hatu baheza kumura nangwa nabi namasimu gaba mami nabagenda norebense hiki yakura kurana bo bakozere mu kutu yabo hatu rede binayiba ku meetingira social media zabo ushanga yaba nashomera katugire nkishomero nkore example nkeha nkakitagata ushanga haro kitagata old boys 2021 yes bakiremo
mu ate simu yamami ko kugitansa jakira baba ryo mu groups so babire mbesunga batakorota nabaheza revejo bakaza kumbugabo bwe azo bwo bugabe na bwaba butayine supervision no bureta akatyabaga ninga watu iko risks ezo muzira ine kumanya abo kwa kumanya risks atomanya ko razigire ki okorazi ba protecting. Alright, program ya system ketcher munegendo misho tukabentusha buri mwena afe munonga ahure ebebe turi muntu gamba bokana biza kutuyamba tukareba mbure bwa COVID-19 ekikatitangaza kureba abana ko batari mu mashomero kandi tukusibana babo kubobwire bwa COVID-19 ukoshanga bazira binji abamwe emirimo minji tukatutakukora so tukaturiyo mukana abana but still abana bagire bizubu ebyabahikaho twareba abana babishi bakutwarinda bakiri bato of course nubana batweka abana batahi babo ubundi nabanyanya babo. Yes, exactly. So bukaba binji kandi obwe tukatwina na opportunity yo kusiba nabo kandi obwa hato buturabe yes ntukora emirimo twinegumiza mutwarebera amakagitu tukora hati twaza kubarinda tuto abana ava ko arete nshonga ya covid hati abana yishomero no cyangwa kushanga mbatwara munonga hishomero nakuba kumura kamashomero gabakebera azoshanga wambuza agira ngo wakatwara umuka yatwe ko muzire umurisa yatwe kwa ntabwo n'abazini ubundi yatwe kwa batwahuriye n'enshonga kushanga ngo dad niwe wari responsible so ati abashomesa ngana kigambereho ne kanga kenshi emphasizing ati abashomesa itondo babanza batutendeka ukureberera abana aba konka noreba bazire tibine institution iba kuza ngo babatendeke kandi nabwo abazire atoshanga no bona no bareba nkabana umwojo yaba ine munyanyo mu kishenge n'uyogendo za kubyama bawo kingira mwese mu yabo konka nje turi tuje hano kugamba kugira ngo tukaba kuma bata abashija binembera zabo kandi andikira ryecho na nabojo binembera zabo so itwe tukora cyangwa ito akakira kutugira ngo abashija no wild animals shayo nako hindukana ngo ngwe no takayishanga mu space nawe so abazire tin kugira ngo abana banyu babojo ni mubarebe nke bukoko konka obe no manyangu no mwojo kandi no mushija to kabereba kurgira na hati biruho mbiburu biruho aba oshanga umwojo yahamba munyanya so ati tuba kume bo bonyine batasya naho akabi abo kuba kabakinja actually kabazire batakura kakusensinga nakakurwa umunju umwana na munyanya umwana no murisa umurisa yargo wakwato mhanda waza gukora abazire twena nitukora hato kizamurumo ninga wazo musiri wosiga vakist wa P7 no mushiki abo kanonda yegemirmo oti niwe rateke kora yeze kuteka cyayo gito mfraska hata teke umuzire umurisa seturente agaruka kunywa cyayi iwe torumu na nume umwana tinu ndijarmu harimo vakist abandi baza kushoma yasigara mu kanaki no murisa toyeko mu mwana wawe hakuguru ukagenda mukaza hamwe kuhinga rero umwisho kabona kumwegesa kwata ahabo kubati kine kutuyamba kwega kwata kwega kuteka cyayi kandi akashicibwa hakabi kandi kusinga yo kugira ubuzu no kugira ngo abana aba percent mpango tubari free n'abazire babo kugira ngo aje kujya tudade ko kubutaro ninga mama ko kubutaro ugogo murisa naguma na anteganisa uwo mwana naguma cyebikira abo kwatoramu kurize ariko basa kugambira nkebye byenjo ntutina kubigamba kandi abana nto bakwamba twitaga ati bakiza kwikabwira bakubasiyaho ushanga batakubasa kusharinga n'abazire babo umurisa mukuru mbera ukiza kwenderoye umwana inesi mu gwakajigurwa umurisa so akabaka akahango karyomuka bazo muvaka kandi nyenda kwiga bazire na nabakuza community wareba abana mbarereta inabe nabuga no muhanda yinaninje already manye bino mpira norambi muka kujoginga bojo haza nayo nukuri ni party yo kurebera it's not their fault bari mbakura nibenda kuba active haza ishomerwa yembazana ati yo tokuza kumureka umunju dadi we no umwogogo wonu guha umwana kware yaza kwiruka no manyekisha iki yazaho ntabari ubantu ki na yirukana abantu ki hati kware abe yatwara umpira hije abanywano be bamutwara bo banywano babone bahi tubagende hongo kuba nora ishomero tubakunda abashomesa ngo babagenda hasa niyo protection y'ibindi nitotandika kubagenda nkabazi hati no kubagenda aho kutangiye kugenda aho kubeko kwisomwaga abo kuba teenager wamutaho mwaga nabwe nakwesherekamo konka omanye mbwenu to watching ya I know ha munywano we no bitu munywano we narugahi na nagambira cyo kutayirana hata baza kutayirana mano kuburya hore friend Jemima no friend wanje ndiyo muka yija kundayira yija na brother we hato kiburya urambeta nazamura
ninjira mwaka hurire leta nazamura yuwo muziro secondary tukatwine bamura na hati bari kwarenzi ya misho mura nakacuye kakamuramu ati njimanyisa ngo mwisho wa wasini ya 4 aine muramu weye hata haragirire muramu njimanyisa ngo aine nyinazara ahamya kejo ati oshanga we brother waje meimo wija and of course ari omura hariho na no mushiza wenyine of course hata hargo mura wamukora mura ni no mwojo hata ubundi wo muziro karenzi ya misho kunkana kabaka sensitive so brother waje meimo wija kutayira charity na ine intentions ki kandi turangu nabana bari no bakura emibiri yabo ne exploring and exploding and expanding hati why should you abenshi no yekiriza ababajenyi so abazire teho boundaries omwana manye ni ngomankaye nakutaya yiso muntu ni umunihica na naba ogira ngo umnyano wawe nakutayire ninyende sumu ya tata we ni mwabazire mumanyane oreke kushanga norazo mwana w'umuntu ebero bibiri utakumanya uwabona inkaye niwe terera muziro je tumharaho ninye mwini bitu eco kikorwe cyane kitekwa kubaho okutaya yatube tubarekira barekira kutaya ebe bya slipova esiskire ngahuriraho kesi madam Jemema ahu omwiki ya introducing mutayiwe lesbianism is in hard line ziko nkani nyenda ngo abazire bazimanye abo kuguma tubishangira baguma omwana owamwinitiating akaba ari munywani wo mwiki hatungu kuyabirayija kumutayira yamugambira nyina akija kumutayira babara rumukishenge cyo baze kubyamo so batandikiro ko mwana nyina yamanya kugira ngo nubwo ishomero naho namuvisitinga n'umwana w'umuhara wata kumanye kikuba kigizire ki cyumurese hato shanga niwo riyo no yara ekitanda cyemporuguma erikuza kurira umwana mbatekwa kutayaya at this stage kwe batakutekwa kutayaya mureka abahumura bazo wabo barabuganda nkahi ahishomero nangwa no kutayaya tukufunze hato mvako kamuraganisa ngo nakuzo wa anta inibarambe anta inabakozi hatiyo antarakora kugira ngo bwija kumutayiza vakisti akaba karamushyeho yono ija kuba no kareba hati twamuhunzi ya munyanya rero hati naija kuba safe na kazini twamuhunzi ya munyanya ninga twabura kumwesiga 100% na munyanya nabishe naija kuba 100% safe na niba wa anti so abana especially ababishiki nabo kureberera rero kucyukura cyabojo ndandikire ninde budakeka bakasha idakike kumezara baharisha ibiri zakasheshe katuzo mukamuro kace tuzakubanza garuka tukuyongera n'ikiganiro twenda turi kuturarebera abana bitu tukabarinda umucumureci twaza kuzamo mutakarga TV West Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emu muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozerwe kuhangara buri bateri tiranji nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka amaka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko West Nehinda program echiri simuka tuchiri muntu genda mu mission na program turi muntu rokutwa kwasa kurinda tukarebera abana bitu umucumuro citu tucine muchara charity ashabahebwa ubwo muhumuriza no mushomesa no muzire mwana rumuna tuhabura okutwa kubasa gukora yaje ngutumuga gwabazire bonka unkana abana bine kwega kwerebera bakerinda abazire tukore party yitu community ababebembezi bombicho
kabitora cancer rice cyo naco sheme kwa no kirebaho amaramizo gitu emizigiti chache ziye kereziya nabo bashime kwa ba playing role hatka turebe turabe tukora kugira ngo abana bitu twabarinda umucumureje bari mnonga atabana aba twatwarebere ngo akabaka atkaryumka haza akabi nakakukira kora nakakatakora kakurebwa na misho hariho akabi ka exposure to social media TikTok bobi nezabe zimutakumanya bazire nyenda kubagambira Instagram Twitter aho baba exposed to a lot of information ensi omwembizo biyeyine erine information overload buryo omwe namanya buryo omwe na postinga na wabuza nka politics buryo omwe na nabati abatakwalifyinga kwa abana bitu bari mbababona social media nabahereze haburo bigwiri mbwenu kutwakubasa kubarinda mu ryecho omuzire njira kuba ninkunda abazire abakubasiriya esumezi nizibazire mu nzazine mu supervision yo kugira ngo supervising omwana bwenye atakwenda kuri omuzire atakwenda ngo omuzire orebe byakora asherekireho ki TV ahabwenye narinda mukabanza mwaza kubyama akacyendezaho by the way ko kumpipinga noja kushangara nkachi movie ecyatakareba waboroho abantu bariyo bintu byo mbonano umuntu mwe bakubirebera ariho kizubu cya pornography cyangwa umuseji abana pornography bajya accessinga social media na haza TV zitumuka ngweno mwana bena umukorera time bayishomero knowledge tukubasiza abana twine kitukweta time baro routine atukwe kwikomuka routine shenyuka umwana hendera na bara direction na ba board so no mukorera time bamanya nkwara imuke manya ayingu gambira hari abakibyami kandi tubazo muvaka abazire tingugira ngo mbahara singa kwa bine nanke gumire barhiri kware yije hatu wa P7 na benabuzwa nyimwe abazi muri karuhuki konkota kamureka kabo mubyami abena amanya nkwara heze kuruhuka after a week also nabana yimuka shahemwe tukujya ngo wa mto charinga konka abantu mwe nabyama ayimuke shahitano azi kushanga media ati so umuhe routine actually nyo nabandi yo muzire nimba nimpabara wo n'umwana wa senior 4 emirimo even yekorwa made nawe wa mu excuse ngeze center niyo katanga kuzumbicho mbyoti niyo kore emirimo ya haka then umwe encouraging urukumu motivating positively nasa kujoteze za made mwe nwazikora niyo to kwegura nkito so that hata umwana abena mangu no kwimuka kozi bukopo akaba bizareke kuchera hanji ahasumu umujungu akajya ngo idleness is the devil's workshop umwana hako barya hatine cyo gukora no kwatrese mu ya mama no hakuza kutize tusumu yo murisa no babonera za contacts so tubahereze schedule babe busy to watching bakureba ahasumu wano basa kugira ko watracking isumu na wakachimanya obabona bina umwe esimu zabo za WhatsApp na postinga bintu ki aha status ye hariho ki ati warazi postingira abajure busha cheme kuyamba ukareba umwana wo muto kigizire ki ikirumu abana babojore ya leta abantu bempareze ukoma ngomu bakorese bisigare bye bahango ati we cyo takacyanda rating abwenki nakunda postinga abo then utandikira ho ubona ko ragire ki ahora mu muhanire abojo tureke kubareka bakaba nakiga abojo bone nebahangwa nebikunda kutambara nako kuba ino tuojo mkanora ko nkakunda kutambara niko kuba kurondombara ari kwisha kunaba so nempora yabo nangwa nabadado mukatakashita mayonkizo baryona abo kubaranga tarabakoze ngo bazihamwe mweno mojo wawe waza kumuyambota Mr ninga madam mami na daddy abo kuba yishomero itondicumanya ngo bine mbiri yabo active tubengage nka break nabanazana barajyo wa P7 umwazi yo naryo mu debate oyenyencha kare twine sports barya chine biruka ayine batayi baryo mu rugby ayine batayi baryo mu football ati ukora mushita misomuka energy yo nayo nanywa chayire mushukara naryo mugata naryo kitakuri energy yo nejinoka ukamutomuka iwe no jangu noja kumara hota twine kubakora active tubengaging mu activities nka farming umwojo umwencouraging kwiruka murekaze mu sports mugurira kapira azi compound mpira tugezeho abantu bagera abo kandi cyaka kubugana kabasigaze b'imyaka mito bakurwombisha ibaryo mu group so tufeyo munonga tumanye ko akora ki kandi nanda kuza ku traininga konka ho yabugana ho bantu ki kuchenje kora beno basadadi once in a while gumo mushange yacishayi niwe ijo hindure myendo yukamboze niwe training nawe ate byo kuza kujya hati nyo mpira tinchi gubasa
abazire nkana kigambire ntwereze ibindi bintu attention oshango inembuzi yawe yabeteshirwe no ito muntu oyine nkoko yawe batagiye byo kurya no ito muntu nonda manya here kingire kunga to kumanya umwana hari mbwene nkoko ko reno basa kugikunda otyo rukunde giye cyumuro giteka mwana rero umwana nawo muyamba akunde nkoko then omanyi arahi ahabo kuba okusisikara ko mwana nakantu kace teenagers bari secretive turimanya hibari tumanye bakora SMS status every day o take ho data ni umanye ngo gugwabo murumu a status ya tahochi kandi ni sometimes o commenting then kumurije washanga birye bibi otachayinga awe shitamana umwana umje twunka shize impare zo mwojo wa status tubishino then umwikiriza kugambire abinama abantu babo bakurebera kujya kunyugo ninga atongo na kamiliyoni ninga nango mbuza tukashi wakitera hoki akugambira ati nyoni nkunda ukwa kujwara nyoni mkundo kwa kujwara then umuguiding umworeke ngu so when supervising abana tumanye nteka zabo then tubone kubaha taitre mbwenu dad kwara bina bata kuba FBI ngoko bashomesa bakuba bari hata isho umunano mukanco kishime kwa kiruho kugira ngo abana batatu rabankahi batatu rabombyara abojo tutabikiriza kuzo muri za puru umutawune numwe bakuza kubona mu ngo shanga ngumwana nazo mu night club ngo bineza birthday party ushange ngo mucyuwa ngo yaza kutahira mnyano ngo ine birthday party rero ba throwing ayo twa balls zo munjo bazomwe bazina twabihurire umuziri wo takugira ki takugambira umuzira takucimanye kiyonje bo misho so umubafuhire itizoke kufuhira abana bawe abo kubakore no fuhiro mukazi nano mushija noreba musumu yo mushija yari yasumu gumanuringuruza abwenci noreko mwicu wawe akazo mucengizo baryo nakazasumu utakumanya akora ki mutu yambe mufuhira abana abo okufuhira umwana kuri herethe nangwa cyo guhereka nyina abanza kure ayege kushara mukurungi then abana babici tubashitamise tuba abana nkana kigambire abana abatine confidence bo nubakira yo kuzuba mukabika hangu abana babiki baforinga victims njo kurebera bakabagira na hati nabakigamba ngu abicaba maryonana abicaba ngo tuba kutwara that is true aza tukujya ngo mbamba singa y'ubwa Marika konka bari aba esteem nche tuba kumanya kugira ngo no na yagira ngo no nara shanka tachimanyise na misho kitakurebukaho kandi kindi ugugu wa esteem nche abo nababeresubwe bintu byinji ubundo shange esteem mureti bwa kugira ngo utari loved ninga takufeeling appreciated acibona ke kirisa cyamjya kitumanyo bonire no buguru burungi ningo gize kiningo wa boda boda amanya ikidada takangambiraga ikimama takangambiraga ubwo mushija no kumanya so ushanga yaba fudishire yagenda yamukuratira ahenderera mukari ahendera atsonjera tuberemana no mu mashomero gito mushanga nkaba bana babe babingo bundi binekenda bakari abana bara unpopular mu ishomero ariyo kweme bari ngo musini yawane kasini yatwahuna mutakuma byabishobwo no hano hogwe so mwana bazire tufe abana bitu to building esteem yabo mu building esteem yabo muboreke ngo they are beautiful this is obunobwire bwo muzire kubondinga no mwana kwari jo mjyo utubishikohereza siniya foka kora mugambere ngo abonire it is okay bishitabonire yokoro especially bandadi mugambera abo abikibanyu ngo babonire rero abojo banyu mbagambere ngo obiro mushija responsible manyo mwana no mutamwensi gwa kimanya kari utatu ninjangu hatu kandi ko kanushukuziri wa benera nebereju ati ninjangu hatu kiga kuzerera muri za puru umwana manyangu dadi nanyikirizamo building a confidence ye omwicho cyo bamjyoto obonire yaza kubaza kumugambira abanamanya ati dada giziriki ati dada biri yakingambire icyo ngani ngira kugira ni ngambira bishike banje yinkushometse ntwara kujya ngo ine nice eyes yo mujyo ticabire yakingambira ko ati ngumanya dada ko arabe yakimugambire yo every opportunity I have especially abana bahunami kunkumbugana mukwata unkamjante I didn't know you have such beautiful eyes ndishikobonire ureba yashika makantu karungi ati rero kunko class mbagira nti kwara kujya ngo inamaguru marungi njo taza ticabire yagize iki so tureke kubareka bakaba surprising ati kisiya umwana tikumutwara ana umwana achimanyira manyengu no netara tell them they are beautiful attract babonire ni nabaka so nibaza ko attracting all kinds of men kongo kujya ngo mojo yakore yajya ngo bonire tikumanyisa ngo giving in to him obe no manya umwe no muyamba setting egora manyengu relationship is after school na okubona emekagwejo shime kwancija bwa nyuma yo kushoma rero mworeke ngo abarungi to bakazirwe nuko bakugira
hari yabashije abarunjo misho banzo shome ni ube independent nko mukazi then ubone kuzo mbintu byaci bya relationships tushira umuntu rero twakwasa kurinda no kurebera abana bitu obo twiyaho bunde bizibu ebyakubasa kurete romuka ikintu tukakora cy'abazire tutakagira ha community abazire nora abana ba P7 binahibahika itwe tukurobwire bwitu kitari common abazire kushitamisa abana tukabaganira impinda hinduka yombiri yabo nangwa kunakuza kuteza abazire aho line mukababuza ntibisho mwana wawe wo mwojo wa P7 wamugurire sheva ukamugambira mugashogwayo na hati nabari hacenka kuswitchinga off TV ya kuja mutwatandika kubigira ki kugamba abana bashitamireho konka ebye bintu abana mbaheza babiha umuka ira kuba buzo muziro ubwana butono bambenda kumanya hazana ba trusting amunonga bazire ebye bintu biri sensitive yakiri innocent aje kikubuza atkonka mami atomwana umucubondo cyawa naza mwata atogwerwa kagwe ateka mugoro mu supermarket hangano yamtiremo kashi narga mwata urundi cyo kugamba hako otuni bamutanaka atuni bamutanaka atagenda no bushima bwe ahari kujumburira ngo ahiba umwana ahubwo very soon naija cishoma yaheza kuja kumanya ngo kamubiha akamanya umwana hakuraba naza kuba nakureba atakwetegetse kandi agakubuze bye bintu namangu nobiha so tushitamisaba abana bitu aba P7 na naba hanso buri we mwarevo ye umugambiro mbere bwo kuguhinduka umugambire umwa akabi umbirwa umunogwa wagamba ku bintu kuretera kizibu irisho rya wareba ibintu bikuretera kizibu na nebyo kabya byo cyamana byo wabikoresa kubi nabyo ne bikuretera kizibu umuci wa P7 umugambire hatu wakora noja kurebe iki umbirwa gucenginge guti azo mucikwa kwikaha abana abasa kugirenda abana abasa kutwara kandi enda nabaziho kunoku so okuzavoidinga no basa kore iki na kiriya na kiha tureke kuri aho kabashomesa abantu bato mu classes tubagambira konko bundi abirataka cyuri umwegese muganire aha mubirugwe then abazire tube approachable kugira ngo umwana nora abana babikibyine binje twakuriye cases za rape twakuriye cases za attempted rape umwana feeling free deba ino wabenangambira ngo akamuhe kitano ngo yacitwaranye na yaja umushija atogarike tuzirye na nabazire nito tukabura abana abo kuba amujungu nagira ngo you cannot give what you have be the role model iwe wenyine korabe no jwara kubi no jagambira to mwana ngo ajware kubi ngo ajware kandi ikintu cyebe inkana kigambire bakishangira no shangira esente zawe wareti no manya bashije yimu fish yimu kutawareti zanyu abakazi no reba yazita nkoko hansi yebicweka byibitakora kakukwa ecetano konke cya 10 no kitaha mbwenu are kintu cykusingo mugasho ninga value umubiri gwo mwana hata habwenki no otakabasa kugura biscuit ta wrappingiri konko mwana ona singo baho are naked abwenki otakagura sweet etakubire ninga kacupa kamizi ko kuza kigura kanywa banzo yafasi kasiringiri konka hati wo wenyine nkamami to siringiri hato mwana noja kumwegesota haze kindi they are becoming beautiful no attracting abashije iyo kora mwegese kujwara nko kwakoreba TV niyo ko kujwara manyo kujwara no kukavaringa bicweke bikumataringa kugira ngo tundi jango mucyabo munyacyaro no bano protecting kugira ngo araba stage zandijo deri nawe akaruza kujwara cyo binama kugira ngo bitu yanatekwa kugira ki kujwara kubi so tubegese bajware gito babere barura modo barunji umuzire obe approach bo mwana base kuja kujya to muri sama motwa wajya ngo twarempu nebyo kurya te ati yangwata akore kukuba bad touches abena basa kugambira kandi nitwa bazire twege kurikiza abana bitu kuba kureba gamba tukabesiga abuka turebe na instances umuzire umwana nakuja ati nyoba kangwata bamba atinagama kama kwa kujya twakama mutango yankore kineki nguma moya hari kanati takachikore atanga kuza kubiherera ba anko abana kugambira ko ari abo case ya rape nangwa aba banansi nibijo mashomeraga ko basa kubeta aija akugambira hariho imbaziba kuba kugira ngo ba stopping batakarwara AIDS hati yo babashaho kubemba bagambira kugira ngo umwana ya bamahamba mwiricuza hirwaro abamuhereze mbazi yabo ya pepi bakwereza abana atarwara sirimu bamuhereza akajuma atakagirenda
konka kwara kutine echamuhikaho atojiza yaheza kukura meza abiro kuza kumuto senior 4 senior 1 otyoza kukwate chuzo kumwita kugira ngo umwana amanyira kugambira umwana we mukore munywani wawe abasena kubuze very sensitive obigarike muna rukundo takujajinga yakujya tumami atomuyisa yananda ku otiniwon ko kwegera otko kumora goro misho gawo atumwana mutinisa ubundi nano kwemora mugaidinge na nembabazi unjo tereka kwecha magura kongore kujo bitiwo no shitamota debe ko kushitama na shitama nkechere atumwana ohendera nova ichichunga kamanda we victim she's a problem to you mwena tanka kwenda kujango ataka kuri televiziyo ni wakoresera stress kumbe stress no jira handi cannot bearing abatukora na bamurumu na yajwara kubuta kamjo tkonkiyo wota pora ito kabera nkapora nangwa nubundo kambiyo to smart yaba rumyano chiko tkonka kasika twojuri no kare tusheme kuba ntu extending anemba bazi kuzisyanchi aha bana bitu kugira ngo tubanywane konke obusinge bwinji bukita Roma naho ntenda ho balance ntenda balance ukashanga botaka barini hentu munongo kushanga arabazire special abacara kushango ryomuka wabo ryomuka umharawo nataya isomujo esha hezi mamariyo konka dad kwa kubana amango aretu bakugira ki tabakuretwaho so nabwo tushimiye kwa balancing bibiri umwana kamana bagambera abanywano ba mukadeta inesho no ama free derubije so tuberi ni tube friendly tubanywane kunkatabikiriza kugira ngo baturabye mwamisho ati turi umuntu reba ebitwakubasa koroma kagitu nkabazini then twine na problem yo kushanga yeso mwana na wasa koroma kanunje bicincho na kiri mukoko cyangwa kana environment yakuturamo yaba niyo yamushisha wati ne mpamyari yo na nkebishije bitegeriza abana bitu bagenda umucumuro ati maba nabo kubihabira babo bono bagambera manya hine nabako bapickinga yishomero boyfriend aisha picking kashi yaba boyfriend oge hachi nacho na wazumisho garanga kushaba man friend sugar daddy base omugirira abana bitemba bazi mazimushanga umwana wa P7 hatense inoko yo nebegesa ngwaine boyfriend we myaka 3 obambwenchi bagomba beta ba boyfriend ba man ari nakira nishe ati kanda be yamuterire simu yamujati ninza kumara to ijonya chiri abo kanito abazire tutukishira kuzaye kubacira nangwa hariho no muzira atakamanyire ngo mwana humwire takumata imitebo yo mwana we akamujyango numukore buzo yentukoro kwikumi ntwezo kwikumi na kumwe hati nebiro bitano so hato umwana wakargayo nka hino bakweza bakabarekuraho babasigize kigezo nka kimwe aho yarire to kugira ki tokamanya aha na hata hari to kumanya takashikire muka ari nakuterera nka hasuma kubiha atesumuneyo hatene yatcha konga waza kuja kutestinga amazino shangagara nko mazina gomujo hina hari kurara abazire to taking initiative tumanye movements z'abana bitu no bako bahari yishomero umanye nangwa hari abazire abagoyinga extra mile akagambira umwana we wo mushya tutije kutera simu ya master bone ya mistress ahabwenje habukuba yatera ya master enda na yatera mutatari master outside school akubiha ngunoha nguri teacher so ati yagamba abana bakurra abana bitumba kurura umuhantu atakushana hariho abakurra muzugo naho hinebizu byaho ubundo shanga kayabo iryarabajirwe kibanda naho hinebizu byaho hatogwe no mwuga gw'abazire konko kucira munonga no mwuga gw'umuzire kushomesa umwana akamanya ye conducting ata umugeje town aye conducting ata ahagati y'ekibanda aha then umwana amanyengu ebara abantu abinja bakujisha mutu bantu bo bujunanizibwa bamba shohora nabasa kwijana no bujunanizibwa konka nabasiga muno gwecupa yaha kuza kumarira mu kirumu nabatakira anko go kumanya nabatakira tata wananko go kumanya so the moment umuntu yatahumbara yiwukwara binarga mutamureba ngo niwe yatahama umanye ngo riya yasigara nkahi umucupa then bakora imirimo yabo kare bataye cyabane kibasika osiga batahamizi bantu bataha joint umkemidumero kwingano je tumutagaze mutahamizi agatahamizi agareto mashanga ngo mukagine taraza mudumo gwa community kusibayo then hato umuguiding umuganira amanya habwenji atashemeye kwenge aho kuba ababantu abarimo atashemeye kwengejinga naba boda atashemeye kwengejinga na opposite sex ni satan we umwana aciyemanyira kugira ngo no gora botaruho
kwarija yizire kumbihabiha abe namanya to atako nakatego. Alright, aho no ifura atandikire. Tukiri mu tugendo mission na program ya sisimuka ninjira twareba baziro kutwakubasa kurinda abana bitu bagenda omucumuro tutakagire kureba factors zahereza kubasa kubashisha tubanze twarebera mu makagitu nibihe bitwakubasa kutereza kugira ngo abana bitu baguma barije katuzomuka mu kace ntuza kubanza garuka ntuza kutunga mu gishagamba nimwe katubaze twazomuka mu kace ntuza kubanza garuka mutakarga TV West. Have you not given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a illegal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. Then I don't have I said give me my money. Give me Young my money. lady, What is young it? lady. What is it? Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeida Isi. Western Hinda program ne asisimuka umuhereza wawe cine jima ibare kandi tucino mjenyu witu umzire umuhumuriza umushumisa charity ashaba ahebwa twaje no muvaka turiyo muvaka abamwe twenda kuza kora umwana najatumye mami koda kusiba mukanya ndondondera umurimo mutawuni twatwara yabana ningani twabazire tuine amaduka gitu tu echo chono kigamba ho ciwo ko muzire ikikwatirine neduka nebera chance nungi okutraining omwana kugira ngo ayege business konga no boine ku supervising abo kubeduka eji ne tempting wa P7 arimu wena akunda football so burko kubotariho customer yatariho football mukana ico nibacheta cyo muri nyankori to bushuma aha ninga bareta esente uyahereza balance nje ekibira kitankahi ahanshaho hato shanga omwana obushuma yabwegere mu duka yawe nicyenda natwa abantu begesa kutuyamba mu maduka nabwo tuba supervising abo kuba esente yo ne sente kitsana Yesu
na no kandi bamwe mbazibe binushu ati we rero ko ramu exposing to no reba abantu abakora bakomanya kusharamu bamuhereze ubujunanizwa bwe bigombe by'abakazi turire mbarra nati mbatero kwezi kwabo batera umwaka umuntu aburaho ne sente abakuru kashaba abana bato so nje kitakwenda tubamanyize munonge sente yibatine supervision kugira ngo tabatemptinga bakega kwiba batakamanyire kwe controlling batine moyo wa self control so natwaba twaro maduka gitu on business zitu nabo tujezeho tubakora tereta kama ngo basoze nyuma ya counter umwegese kusavinga abantu esente bakazishashuriwe rero bundo mujyo tuzakire ijo muhire balance mu draw mwe gume no mureba umusupervising atiba kandi nabwo gume no cyumuganiriraho umujyo twenda uyibe utobwe no buryo bushuma mbajyango rukujuge katandika mukugira ki ikatandikira kutetera so tine mushuma watandikira rukwenda bank batandikira ryo tuntuce ariye cases twata kubareba then turebere cases wakigambire cy'abana bakwenda kuzakora ushanga abana vaka ya senior 6 bagire ngo ni indingwa rero ahaza sumuzabeze zibine batayizinga emirimo ngo noza kata nebenda umuntu just kure ari kuganira mukikuru babanza bacishuga coating ngo ganira mukikuru ngamba kwa miliyoni 10 hato mwana chura miliyoni 10 chamuka vaka yo mwaka yo nahindiza kugereza mama yagabwa na nyiso mwagana dadi hata huza kurura na kurese na yo naronde documents ningo bunda convincing umuzira jet twabono umuzira nawe kibana yivu ushangano rikuru mwana ngwaze kata ngwaze Dubai ngwaze kora atineja umwana w'imyaka 18 atashime kuba naza Dubai abo kwatakegere kusharamu noratu cyo tugamba kuba protecting mu nju zabo kashukuriya twahurire kubabaho hato bunda kizayo ubunda kwaturgoye na yakora twahurire bizu byabo biruho no kushoma kugira ki komaho noreba bakazi bakuru mbarengo bakabibirayo kashogo mwana mutabikiriza kurgomuka kuza gukora hero ngo twayanga ngo batataya yakandi twabata kintu cyo gukora banzo mushomese kwaraze kurgo wawe obeno mangu bamujwe ka degree ninga diploma ninga certificate nagenda naza gukora mu kitongore kana nakora na TV West nakorana n'aba Vision Group nakorana na obeno basa kumanya hari na hakora kandi kumanya ngo yagenda bwa nyuma yo kugira ki yo kushoma vaka na nebihumuro tuyigwe muhergo kushoma kuri yo kugira ki just akon ka break kushoma so bakirya abana bishomero bakirya abana bakira under our management nubwo arabagi wasine 6 tombirgo gushanko gukuzire kunka kiryo mwana so mutamwikiriza kurgomuka ngwaze kuba nayamba anda hoteli nuko manya tukubagira ati ahumwe atomu cyuwanje munyohereza ijaba ryahana nya hoteli kumukuba mu rya hoteli na serving abakazimbishiki bakushaki ukabe nondo mu cyuwa baryo mu mbera nkejo and when aje kumuzibira kantu banturemba batera bunu ubundi bine relationships zabo na touches zabo zitabonire kandi ine kubo ine customer care abakutera kibuno kasimayinga ubana hotel ya anti ubana bare ya anti so tutabikiriza tukabe exposinga umukabe nkako agumomuka kwarabe nanda gukora nangwa ahobwe umugambiro rise nkoko rero mushashire mutware yiwanoza kuhereza muri sawe nkoko so that centers aninjiro shiri muntu gamba kutwakwasa kurebera abana bitu omuri yeche cyumuro cyaza kutandika abamoto arebere ngo batahiro muka abandi bacere mu nibija cyumuro niciringwa nibinje byakubasa kubaho mu cyumuro ejo ngatwabe ntushaba mbaharuge mu ebirunje byonka buka abana bitu bacere mu nibece yongero misho okushoma nshko yengerana n'amagarana gace yongerayo eje tukakora cyo kugira ngo twabayamba ikindi abana tubaganije ati no mabine simu Nyo nimba ni nyenda nyonko muzire kandi umuhumuruza kandi kurigire binarebire smartphone eji umwana yaza kugikwata wayine imyaka 18 kugira ngo agikwate ngo nesimu ye ati tubaganire akari akaba karyo mukorese simu ati kina nihenda kugambaho tuwa smartphone neja nebyayo akatokuza kugiha data full time ushanga naterera anto wa nankeje ati timpa yo ka data naterera munywani we mpa yo ka data ubundi abatempted no kwiba kugira ngo ateho ki ati ho data afune na neighbor neighbor twishkota ha WhatsApp ati mo data yanje gizire ki ati na amereze yankumye na hotspotting ana namtabana wa neighbor in the next room so hatu bariyo bagira connection na posting ho tuntu tubegese nyinshira kwikiriza open talk mwegese umwana mujute nakwegese mu konkwa umarwe abana tubegese kumarwa manyabanywa ati wareba ngo mwana wa senior 4 ahereze senior 4 ati nashana niwe ishoke ya bagasibiri
ba anti namwe amaraganise sente hata ijasibirisho cyenke ryawe kutayayiranye watagizere ki ategereshawe hata kimureba hurira yamwe gomba ubu nono babusigire le special abiki rero bamwe bakwisesumu hata lipstick nibesiga atayayiro wawe asibire bitutu hata kimureba wunda hurira yagira ki yamwe twegesa abana kumanya ngo ejejin foundation the primary part of their life amashoke nibija gasaba so that twaravuga n'umwana nana asibirisho cye ry'imtwari 15 ataba muvuda kahurira yagira ki yamwe gomba so aba kandi nito n'abantu bakuru umwe washango kumarwa kwa turema unashaka kuturema ninga kuturema ushango tire bara hamsuto utunoza kungurra enkitonke ya mukana ya jimaima atibishinesha cyo ateze zikozereze tushanga naji describing so twine kuganira abana bitu ebitaka bahire bege kumarwa icyo ncisha kibayamba kwica kwa avoiding gifts kushanga abashisha ikiba kuteza abana bitu opposite sex enseriyo neboreka kugira ngo mukicyari rya receiving end omojo rya giving end no shanga nabamanya ngo babahe sente kutwantu gamba na wabuze huramba kamanyamu kugira ngo umushisha sheme kuba nagira ki na kwesenti then ganira nawe boyfriend amwine ninga atakamugizire kwara abamwine amanye asheme kuba mwine mbwe no muganire wendo bumutamise hariho ikizibu cya are marriages ezo abana muvaka no burango akazo muvaka ngo wakashorwa muvaka ya senior 4 ayi kugambira ine n'abashikireyo omumaka abashirwe ati noro kushorwa kabapata yes ibintu mazima nibo agenda agire kutayira boyfriend akwaturwayo ariho no kushorwa kwa part time bashorwa mu weekend batyo bagaruka mu weekdays naturana sister we nashomera Bishop Stewart ninga master ninga another university so wamuhereza ngo aze kuba ine sister we achwata umuhanda yazo mu lectures na noriya kwata azahoye abako n'umwana atakurebera mutahi we takarebera mutahi ale marriages ubundi nangwa nizibazigeza kwenyine ine natu noja kuburya hurira bazire bakumbarunda abana babo azira twatugira ngo ni senior 4 na 6 impereze kucumanya from a certain great woman ayirize kutugira atamanyana n'abana mbatwara izindaro abana bato 13 umwana we myaka mwenda hina himurebere ashirwe harabokwe so akanda inenda so njumanyisa ngo umuciwe myaka mwenda na qualifying kugirenda kugire ubuhango bwo kuburi so twantugamba habye are marriages na sexy utakareba umuciwa senior 6 ukariko gwa rigiro P7 abo kuba twahurira abana ba primary nabo bakuba engaged mu sexual relationships amushongaza mbona so umushitamiso mwana wawe amanye ngo kushwerwa na after amanye mtendere umuntu waza kwika kushwerwa ushemye kurabankaye noheza senior P7 oheza senior 4 oheza senior 6 oheza kashwa waheza senior 4 ngaho kashwerwa umuretere example ibyo kureberaho noreba nangwa n'ucyakwa kige cyawe Mujye tunyowe ko nahiriza senior 6 dadi yambi habiha tunaba blinded by love tukatucurwa tutakashaziremu utunje cyo kurebera ndiya hantine mu rumo no ndobe kanyeshi kandi aba batakushoma kushanga maybe P7 uboneka kasente kabura kandi umwana akiri muto iyo umwana zomuka umukana yo hariyo cyo kurya atari cyo kora abo mwana abaryo mu mbera nkeje gukano bahabura cyo hariho nangwa nabana baryo muvaka akuzo muvaka wambugana kabuja atahingambwe ni nyoti cha atana ne P7 no kugeza ninga senior 4 zibeziriki ariyo nakujya tondondere ngo mu rumahungu naza gukora hato mwana kwa mama school konka NC ekija yayanguha manyo okuba prosperity ninga okuija kubaho kikumanyisa ngo noboshomere degree ninga certificate ona tokubona ezezo beno mshashura P7 ninga ukabona ukuwaye hanyura haza ku mwaka ukamuteka kaza ngo hair dressing ubundi akazo mutailoring akagira ukamwegegese ibintu bya bakery emyoga akagira umwuga guyakora konkata shitamire muka ningo kashango tamhere rero abazire ko kubatine sente bezoza misho takugambira umwana indijo step namureka hagumure ko umwirima atomwana hendera nakora decision yo kutoroka kuza gukora mugambiro ati nyine sente kunkaniza kuronde sente kunda heze season yo mwana kwera hwemu ninja kugira ki ninja kutwaroze kushoma nke charani so that umwana gumaho arindireho areke kwa mama school. All right nindebo budashika bwito bwa agenda no buhwayo ukigambo cyawe cyamuheriyo kumuhumuriza kumuzire cyaka kurebera abana no kubarinda umucumureje ikigambo cyande cyamuheru abana bitu tuzorerisho abana bitu tubakunde abazire mube present emotionally na physically hari abazire ariko baryomuka konka turasimu
umwana mbuza ati mama teke cya yagira ngo kandi yatakwenda bagiteka kuba kugire so be available turye nabo tubaganire nabo tubibanywani babo ecyumuro cyabatuha tushobora twashanga ngo umuziro mwaka guona nabayi no mwana meza ashatu then agameza ganda gasigara abagine n'abashomesa haturuhanga yakwereza ameza abiri ninga ashata gukuja kubino mwana ninga munana kugira rive yarwo niwe muboneje ogire cyo wamwegese umwana nawe amajya tumuvaga nkiga ku bakinga mubakore bize umwegese ku bakinga kware yabe nashoma food as a nutrition mugurenga naze kuteka kwara bebe nashoma agriculture mugurire mbiboye bicho nawe muhereze project ye kandi tubakume bagumumuka tumanya hibari tumanye kibarya tumanya hibaza tumanye nibagamba noha banywano babone bahi banywano babone bahi kandi tukabakore bize tuta umukorere timetable umukorere schedule abina mangu nakore kineki ahumura baza TV batareba TV bakasiya shamukaga takumanyisha bakugira ki ikibakureba rero tubase kwambuka umucyumure cye kiringwana na kigufu tubagarurira bashomesa uko turebera ngo nubo bakubasa kugira ki kubaberaho all the time. Alright, babare mnonga kwisha kutugambira ahashongezi kandi kampami iwo muzire waburyo kwe wahura wari ukutwa kubasa kurinda abana bitu kandi nsima n'abashomesa ababire batukumira abana bitu ubugwiro mwaka gona abantu mu nshyitanguhi kandi tubasima mnonga hata bazire challenge ryari twe twatunga umugisha kugira ngo tube n'abana bitu reka tubarebereje eje myeze eshatu mukaga ibara bibatwine kandi tubase kuyamu ekintu kirunje munonga tukabe ntwenda kugumizamo konka ubwire nindeba havwatkwata katkomaha tuza kuzamuka mu murokache tuza kwanzugarika na mzee ibisisi no abashemeze okusiya shayishatu bitunga TV West chine programs zindi nunji ezotashemerire kuba no fera mbweno takarugo Nehinda akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. No matter what the single, one day nja kubela double. I want me do, let's do. Sigino chusa zikube munju. If you are married, don't eat a manju. Bali to bali keba demu juju. Fetulie mbona soga na nsuju. Chukue vasi nga zili mubire. Fata mwana muola boy tuvimbe.